Candidato presidente República Lereanan Timur ihan nia kampanye elektoral deklara nia se halo mudança ba Partido Fretilin. Tambane lere apela ba estrutura município no militante sira atula beletau ko ameaça rumah nebe hakarakase sira husi Fretilin. Awakar halo mudança Fretilin. Fretilin muda umalisa pa Partido Zoto halo muda ama awakar kuat Partido Zoto. Sama ini memang dari datang awak pela Partido Zoto militar juga dari datang dunisai si estrutura pas ini na versa dos partidos. Fretilin anessa rama halayo sininya islos imdalika alikata oya rona ia dekar ke mak हमने आगे मौलवी मोबिले सुधु di masa agar dalam rumah baru ameaça sira silakan itu elok lagi ameaça mas Indonesia mulai ameaça kita tahu awal kita tahu pada ameaça boso ini kata Ia kampanye ne General Fituntolu husu ba povo vikeke atu cuidado ho político na insira no partido político nebe tamba det hakarak ukung so sa povo nia votos ho osang. Ia ne compromisso político lere husu ba povo atu votania tamba nia único candidato presidente republika nebe se marca diferença ba ukung iha Timor Leste. No se respeta estado de direito democrático no se serviço hamutu ko governo ho di desenvolve Timor Leste ba Moris Diak Pobuniang. Monu iha lorong veterano Lereanan Timur antes kampanye participa uluk misa iha igreja Vikeke no visita Jardim Herói Vikeke ho di fo homenagem ba Herói Sira. Usi Vikeke Leonito de Fatima VIP TV.